Aski kiban taknitaki kun hamas kaptasa hi churu toke futbol toke de kamya tiaw ina kawut hi. Masurok Federación Boliviana de Fútbol Tamat, Consejo Superior kan clausura yang tahu sait ayo amtaro pudipre. Uka masin mayir divisional makatan yukamak mayir divisional sarakanyat palasinha, apertura yang tahu puntung, clausura yang tahu puntung hak tabiat kep tamau indirecto uka natani. Uka masin Universitario de Sucre tamau uka nataskani. Kuna tabla acumulada kan kep achakan kiwa. Hichak lok tanaka, premios uka kiu sum unyakipanyaje. Ukat Copa Simón Bolívar yantawit palasinha, aka yantawik maacha kanaka natasini, cuadrangular ukamaniwa, hanira ukaukin sapasin ukahya tiskiti. Kun hamti yatiptah Bolivia marcam, Perú marcam amistoso internacional antawe haniu Santa Cruz marcan anatas haniti, nias Perú marcan wa anatas hani, Arequipa marcan sutipa winsti, ukampiros haniu sum yatiskit kaukin pins anatasin ukaha. Sadio Mane hupak Senegal tamap Copa del Mundo Qatar pawaran kapatong kapayan yant audi saras pawa. Kun atek morabito sutin laik nakaw anatany patak kun sularaphani. Ukam FIFA taman Sekretaria General Fatma Samaura hupak yati. Masuro huwal katamanakaw Copa del Mundo Qatar pawaran kapatong kapayan yant audi sarin anatalinakan sutip uint ihapke. Unyakip tanyani. Inglaterra, Polonia, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Marruecos, Portugal, Uruguay. Masurok Europa token sumoint at tamnakak anat oyap harakiwa. Kuna La Liga yant awin Real Madrid tamak pagol mayorwa Cadiz tamar tipawai. Real Madrid tamatakak Eder Militao ukat Toni Kroos upanaka golanak uchantaw yapke. Cadiz tamatakak Lucas Perez upau sa pagol uchantawai. Inglaterra makan Copa de la Liga yant awin Manchester United tamak pusigol payerwa Aston Villa tamar tipawai. Manchester United tamatakak Anthony Martial, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, ukat Scott McTominay kunaka golanak uchantaw yapke. Aston Villa tamatakak Oli Watkins upau magol uchantawai. Ukat Diogo Dalot hupak Arkup pachparo gol uchantaw yaraki. Serie A yantawin Hellas Verona tamak magol chusaro Juventus tamam patiphiaswai. Sapa gol Moise Kean hupau uchantawai. Hichurok Europa tokan masumoint at tamawan natani. Nias Bundesliga yantawin game sa hype chikatanirok Borussia Mönchengladbach tamak Borussia Dortmund tamampiu Borussia Park anatan uyun anataskani. Ukat hichak kun kams amistosos internasional sa natawinakak tuktay ukunya kita rakinyani. Panama tamak magolero Arabia Saudita tamam purap tawai. Panama tamtakak Ismail Diaz hupa gol uchantawai. Arabia Saudita tamtakak Asiri Haitham huparaki gol uchantawai. Iran tamak magol chusaroa Nicaragua tamara tipawai. Sapa gol mahdi torabi hupa uchantawai. Ukat hichuro takak amistosos internasional sa natawinakak utharakiwa. Nias Korea del Sur tamak Islandia tamampi upakal alwara nataskani. Ukat tungkamian alwach katanirok Bahrain tamak Canada tamampi nataskarakini. Ukat kiu hilat kujakanaka yak horkama mahach aruntawi takanitaki.